Jibai vek ule voini kan video a chuanin kan chungkwa ina COVID-19 positive kan ni a kan in enkol dan chungchang te le poimo ka ti em te ron tilan ve ka tum dona video hi asei don ma chuwang chuan mun nga a achena nga chungchu i ashante ten karon danga minlo en sak vek don nia chu tun chuma kan video ero hi chu introduction video ang lo ni ta se poimo ka ti ang te karon soi zoi anga ale peka chang ero chuan a video te po kan ron tel to ang COVID-19 kan chung kwai kan positive a chuwang chuanin minlo tongtrai saka comments tak te thlamuan thlak tak te minlo nu cha chuwang chuanin voini hai kan dam to ma in zara chuwang chuanin in zawai ne na lok tu soinan ti in kan covid ve in enkol dan te hi ronda ve ka tuma tin apoi mo zwal ka ti te voini hen ron soi zoi ka tum bok don ani tun chung kan video a hi chuanin soi tong khan poimo video panga karon da tur te kha karon soi don ani ama sabera chuanin COVID-19 ve te kanin enkol na ta na poimo ber in enkol na kan chan tak ma poimo ber ka ti chu positive attitudes ne hi ni a real ru shisel ne hi ni a positive attitudes kan ne a kan panic lo chuanin engkim kha kan situation to piang kha kan handle thei don ani chu wang chuanin I apoimo a positive kan ni ti kan in shat cha khanin I nge pathian ne na mo kan jin na kha apoimo pathian ne na kan in kol tiranga thlamwa na kan dilanga tin e seina hope mo beliefs ka tyang kha kan nenga kan be seina awang chon kan dam don ani tiang chi kha kan nei bok don ani kan be dong ngal chonin khuta I kan chakna kha atla thla anga kan ngai to na te kha afim don lo ni tin ru na kan nei angai don ani kan taksa kha achak lawa na fight to khanin achak tok lo ni amai ro chu tumru tak khanin kan ti tur dam do e ngai te emo exer lak ngai te emo activity ti tur om zong kha chel tak le tumru tak khanin ka theini ti chunga kan ti kha poimo chuan determination pe alama chuan motivation hey ka theini ka ne ngei don ani mani in fuina kha poimo bok ani mani in motivate na satangai a chau chang le loal rok chang omani khati huna khanin ka ti theini I ti theini pathian changna ringin ka ti theini ti a in fui changa wangin nge ka ti theilo bi kang midang en ti thei chu ti a khatya mani in fui kal chang kha angai don ani chu apakhat na manin enkol na kan chan tak ma poimo ber chu anita a chu tyang ang positive attitudes kan ne phot chuanin pathian zara COVID-19 po lo positive ila kan do ne ngei don ani ti kha ama chain karon soi doa chuan kan video chungchang tora chuanin ama sabera chuanin taksa detox na chungchang anianga chu pon lam le chung lam detox na kan soyanga chu poimo basam per katia chumi atan chon steaming inhalation ang chi kha kan mang tho ralin body kai ni chu hey steam bath ang chi kha khatyang kha anita in steam na an va thua tak sapumin chuanin thlante aron choka khatyang chi kha kan war don na kai ni chuanin chuta ang chi kan ti dan te eng angin nge chu ina kan siam homemade sauna intinge kan siam ti te rontilan ka tumanga chuanin kan ti dan ang chi te kha rontilan ka tumanga chu apoimo ka ti pasam perain enkol na tan chuan peimo peilo mo in steam kha apoimo ka ti steam apokhan tak sapum in steam kha lomnita se chuan chumi in steam zo vele kor hu khalawa in bwal ngala indify ngala samte po ti ro ngala khatyang kha acha ka tian ni sa ate mo va in pho ta ila kan samte po kha arona khana mo ke mani pon vitamin D hi kan ma mo ve shima chuanin vitamin D tamna lampang ang chi po te ang chi te po kha in tamila tin COVID-19 te damlo te thil impact te kan war ma chungzinga chuanin bok te impact hi warila ka te amana tlom mi impact ta cha vitamin D te apai te ma wang khanin he bok te impact hi warila cha ka tia chuanin
cái ni po min pen sa em em min petu zong tin chunga kan lom thu kan soi bok ni se dak sapon lam kan stimanga kan in bualanga chung lam panga changa detox na tan chuan kan dam doi doctor te na min cho te le intur le eitur te mangkha ni kan inanga kan eyanga kan echwa kanga kan zum chwa kanga khatyang angkha ron soi don boka eng ang tinge kan eya eng ang tinge kan in ti ang chi te eng dam doi tinge kan e ti ang chi te kha da ka to manga tin dam doi kan e khan kan dam doi e na tho khanin enge min ti ek chwak nge po kan shelo kan e char ni khata kan voi thum voi li te kan e china ni kan zabai khat sakte poi ek khat lu tu kan ta kan zai chang khanin ek lama problem kan ne ani po ede ureng me ni ek te chia khatang te po kha nakina video ron ti lang galo tu mang e intilim nan pakhat be bo ka tan mo kan ede ureng me ni kha kan ko chunga kan dam do e khanin shikha min pai fai sakani ka ringa kha po kha kan ron soi lang ten dita se number 2 a chuanin in chung le avel ti fai kha kan ti le anga coronavirus shik kan kai chuanin kan thomno kan in level khang zong kha kan ti fai anga ashikha kan pai zelang ani telin kan dam don ani ashikha tlem telanga chutia ang method chu engtinge kan ti chuanin kan in chunga langthei bungra zong kan disinfecta tin langthei pon lama parda kan zarte kan bedsheet te kan mutpuan kan blanket te khatyang zong te suk the om ang zong lang the ang chi kha kan suwa kan phorowa mo nisa omlo chang clothes dryer te kan tirawa te khan ashik kha kan thattel tela ke mani pho kan lodam ve tel ni chutia ang video chu number 2 a apani na poimo pani na katini a chu karandanga surface area zong kan khoi doorknob kong carbon te tin khate ang chi lang the om zong kan khoi ngun ang chi kha kan disinfect ve kan shufai ve nga shuk fai dan apo hang ke chu surf tu yamo hey detergent tu ang chi te mo I khate ang kha mangila shufai ba sa ve photila kami phan khan chuan pwan thiang limit shufai le chumi zo disinfect na khate ang chi ang brand ti shang oma spray te mist te khatyang kha omta khatyang khan solution bleach te po siam chok the khatyang khan shule vek ta zok tai la khatyang kha atha katia chuanin chumi inchunga bungrom zong ti fai pelama chuanin zantin mutpuan bedsheet thakte blanket nisa phorowamo atira khachon so 5 vekshim shimila chumnuwa ero chon dule nisa te mo clothes dryer te mo han hair sale taila han sinma te khan chu tyang chu apoi mo ema achan chu ikora lo ba la chirtia ki kaya phel lo chon identify theilo tin ra idawa ikora huwa ikhwa lo sikta damdoi e ringot khanin ikori phel lo chuanin idam harang mo khate ang khan in chung le avela bungwa zong te kan corona shikai zong kha kan ti chhuak vek don ani ti khan alo tlem te langa ilo dam tel bok dona tin jing tho vele a tukver kong khar zong hong dara borak chwa tir kha apoi mo bok ani chu apani na chuanin anita adin video pathum na chuanin apoi mo dang le exerlak mo breathing exercise ang te tin aerobic exercise ang te khatyang kha kan la atin jutia ang te po chu video in kan ti dan zong te nen ronda ka tum lenga chuanin exer lakhi hapoi mo katia kan covid lai chuanin kan ha kan chaw ni me the amai ro chu breathing le stretching exercise ang chi te aerobic pui kha kan ti theilo ni point kan ti thei ni mu chung ten mo I breathe in and breathe out ang chi te balloon hum te amo stretching ang chi kan ke hetia kan da ngila kan ke hetia kan ti chawring ngot pokhan stretching oxygen pass na tur kha asiam tha ema ikan taksa kan thatom tur te kha alo veng dona chuan chutia ang zong kan ti chuan kan activity kha continuous sa kan char chuanin kan thok kha breathe in and breathe out a khan min puyanga chuta chuan kan lung te kan heart mo kan lung kan chuap kan thin te kha alo function thzo kanga chuan khu te le khatia anga thana thatom taksana them thum te khatyang zong kha I zoi in alo dam tel zong don ni covid-19 positive te in kolna tan chu apoi mo kati ema exercise lak chat hi apoi mo
กันดำเหลาไล่จนกันติเทแล้วอันนี้ไม่เทอมาจนกันเทอังโตกไว้นี่ขัดเล็กๆกันติคันมินปุยเตลเตลังอ่ะจวนนินกันรอนชัดจักเตลเตลจงโดนนี่จวนอาจารย์เลหันบกเตะมอจวนขัดยังจีซีจงอ่ะมุดเตะขัดยังจีช่างค่ะตีค่ะไปหมอตินดำเหลาชูริงดเทแต่กันอมปนกันเกหันใครกังวันจูมอเปอร์ตินคุมบุลาริงดปอลักเทียเต็มดิ้งจุงินที่หันกันกัลงากันเวียงขัดยังคันที่คันกันติเทนี่จุดยังจีเตปอจูฮาร์สลาวะขัดยังกันติจอยกันติจวนแอโรบิกอังโซมอขัดยังจีเตค่ะกันติโซแอโรบิกลำบากจนกลานเตะมอลามวักอังจีเตมอขัดยังจีซุมบ้าแดนซ์อังจีเตปอค่ะอดีตเทตาเกนี่ปอลามลำบากให้กันตินะเสียเมมาเนี่ยฟรีสแดนซ์อังเตะชิคเก้นแดนซ์ติเตตินเนี่ยขัดยังจะช่างค่ะ YouTube ปะค่ะดินเอ็นตัวออกมาขัดยังจีเตปอค่ะเรา practice ได้ละลิมออกมาโนปังตันปอปุยลิงตันปอขัดยังจีเตค่ะตักเซนซอยนั้นจวนอัชาขัดยังจุดยังอังเขาจูปอยหมอกขัดยังจุดยังอังกันติชัดพอจวนนินปะเทียนซาระกันดำเนี่ยโดนนี่มุดไม่เมียขัดยังNetflix เตะกันเอ็นริงก็ตามหมอเลขบูชาร์จอัดตักไม่ไม่รอจูชาร์นิเลงลาวิลา Netflix เตะค่ะเอ็นนิเลงลาวิลาทีวีเตะYouTube ลำพังมีเตะขัดยังเตะค่ะเอ็นนิเลงลาวิลาin engage เวจาร์จาริลาขัดยังอ่างกันติขจวนินกันดำฟัดโดนนี่จู่เกยมานี่ปกันดำจักเนประคัดนี่อินกษยาจู่วังจวนิน activity ที่จาร์ค่ะเราวาริลากันเทอังโตกระจังคันมากันซ่อนเซลโดนนี่เกยนี่ปอดีระจวนกันจักแล้วนี่อันนี้นี่นาอันนี้ทุ่มนาเพจนกันจักโตลุตุกาอันนี้งานาเพจนกันดำเวกโตอันนี้ขัดยังกันติคันจู่วังจวนินอมไม่ค่ะอดัมดอยนี่เราโควิดที่COVID เวทจูอัฐชัดเทเราไตมากนะอาเกงเตละไตมากนะคะ COVID ดำโดยปกตินี้ที่กันดำเราจังแค่เกิดจนเกิด experience อาจจะจูเก็บพอคติคานี่rest หุ่นกันนี่เสียมากก็ rest นี่เราเทนะเราเดี๋ยวก็มุดปุยคันกระทออาชมานี่กระทอรอนชมาอามายรอนจูคติอา extra ก็ลากก็ตีเละฟัดขานินปางไงกระดมเลต้าจุดจังเพจวันเรสหุ่นค่ะเกจุกันในดูตัวแล้วว่าจานะจะกันเรสจานะจะกันมูนี่ส่วนนี้กันดำโดยอินมอนิเตอร์ชัตตาด็อกเตอร์เตะเงี้ยหมอฮาร์สันนักกันตัวส่วนนี้ home isolation big เตะขัดยังคันว่าจำกรุ๊ปเตะเสียมาขัดคันว่า in report ว่าแต่หมอ private ว่าด็อกเตอร์เตะค่ะว่า in phone ว่า phone ต้องไม่ค่ะ in คลาสรูมเราได้ละจุดยังจู in encol นาตานอภัยหมอด็อกเตอร์รอนค่ะกันเช็ดส่วนนี้หุ่นตะการ treatment ค่ะกันละเราปัลเทียHarsan na kan oxygen level asanga mo niya mo kakanitin ni katavoy ni tal in report thila record kha fail fine takin siamila chu apoy mo katiboka chanchu doctor puina te tel lo chuanin engma ati theilawa ron ve kha nga ya an puina tel lo chuan chu apoy mo kati bokani kan covid doctor an volunteer hote po hi na chunlama ka tin hetilam panga inlam panga an na piala ma chuan covid center 4C mi te an encol te le home isolation an encol mek te khan kan vati boy ve renga message hi kan thon renga he karsan na kan khwa siklek le kan in te a thermometer in chuan oximeter in oxygen level te kan checka kan record ta kan va thon zela an tan whatsapp message full do top declare to hitam top doctor te tang khan ka ngai to na how tak zate chuti chungchani lo nei me lawin khotlang le covid dam lo te tan te khan anin pit top an fak om hi ka ti me ma har san na ka khua enge ka eng ngan fatya te khan ta dam doin ron ta chutang chanin he ka oxygen level hi enge an nan ta te khan oi chai an ron ti zel an ron response gal char zela an fak om hi ka ti me me doctor in volunteer zong te kha an lo ngai sak man vat lo chau ani point nang ni chau kha en kol lai ni lo ti kha in shaula do the tak kha din lo ka kila min chang zel thawani tin kan ban bo deu ni chuan phone kha eng ti lai point anin open sa kha shaila in classroom lo taila chuanin kha ka soi tu boka an chunga hian lom thu kan soi ni zan lai ya poke ni chu kan ba phone me ni ti khan amu mang ne nan ron tho an yang chu mo ka tang khanin min ron chang mai china an chu ha kan lom tak
set set ani an ni tel lo chuan dam na hi mit thiam ve lo tan chuanin shat thiam har sa he covid ve te tan hian a tho dan hi symptoms lang dan te po chuwang chuan an mani monitor na noi khan zel taila eng po top ila varon zel ila mani thu in lo in cho in lo in e ve top lo ila chu ka soi du bok ani covid-19 ve te in register na tur sarkar na siama chu state shang tan po ni ta Mizoram state big ta tur khan in register na tur te po ashan om ta chu teletrack ti ni ta chu da chuan in in register the be ka doctor ti khuna po ron theya kan har sabna te khazia ki na mo kan lo da anga doctor khan lo da alo enanga kan dam to e tur te po kha lo da khatya khalin chu amang tangkai thei bok ta amai ro chu ke kan buai e bawang khan link ka han lua han ti kwalvel kha kan man lawa phone kan doctor te he lokala in pe tak khatyang chi te kan vengina an ruat covid doctor in volunteer te kha kan phone le mai chi ni kha also kan tia amai ro chu sarkar pon anti to kha an ron ti veka karin ain anti chani chon dietitian te po an oma diet covid voin hi kan diet ron soi ni nia an ron tia khatyang khanin e tur ang chi te kha an ron soi ni chutang te po chu ilo register ve vek dot nia tin post covid symptoms si om ta ni kan taksa kha an chem thuma kan kai thale moni ti to khan kan oma amai ro chu an ni lawa covid kan ve zo nu khan chutang chuan then kha chuin om lo me the mai ro symptoms ne na sa ho kha chu kan na chem thuma kan zoya kan chawa vai an roi ten dang chuanin kan pa phi chu he ala omani chutang chu post covid symptoms oma kan kai le amoni kan ladam lo mani kha in ti lo tur ni ta akha kha chu a symptoms ni ta google la te amo khatyang anga kan han en chuanin covid ve to te hi thlathum chung an taksa hi antibodies achak lai berania chu wang chuanin an kai non lo tlang pui thlathum chung kha chuan ti kha alo om ve boka chu proof om le om lo kha chu ka shelo mai ro chu ka mu ve pakhat ni boka kha kan lo shebok don nya apalina chuan interview video ke ma lama tang clear hianin video ka ron siama lo pang ho kha en tiangin nge covid an ve khan an ril ro om eng angin nge kan enkol na kha an ngai ti te tin apa po ZMC ate wa oma khatyang ang kha ama chanchin ang te kha ron zo chwa ka tumanga ani hi tiang lampang video siam te he du lawa mai ro chumi dang in hlok puin na le mal som na kan lo don the na ni don kha chuanin ani po karon ti lui tir ve anga chuanin apanga na le chuanin avaya khai khom na video panganga en pali khami amasate le to na introduction te panganga en ngai lo khanin atop na summary ang kha apoi mo zwal ang chi zong lakhom ang kha khami ang kha ronda katum le bok don ni kan video te min lo clear sak zel don nya kan channel te min lo clear saka min lo like share and comment saka chuwang chan in zawai chunga lom thu soi boke lo in enkol cha ula lo himula lo dam vek bula covid-19 ve lo torin thei to pin kutsil faila sanitizer mang thaila mask wa thaila kan chwa don pon chu dang chuanin kan zawai kan lo him vek don nya kan lo me bye bye